saja dah. Nggih, Om Swastiastu, sukseme Depi sampun bergabung, lan Asri sukseme, Bu Ida sukseme Bu sampun bergabung. Oke, sambil nyantos semeton sanelianan, sukseme sane sampun bergabung. Sukseme Putu Adi sampun bergabung.
Nggih duaning sampun galah tiang kawitin manten nggih. Sadurungyane Om Swastiastu ngampura wonten. Nggih sadurungyane Om Swastiastu suksma majang ring semeton sareng sami sane sampun miyarsayang live tiang rahina mangkin lan aturang suksema majang ring suara saking Bali sane sampun ngicenen titiang kesempatan wacen cerpen rahinane mangkin. Rahina mangkin tiang jaging wacen cerpen sane mamurde kupu-kupu kuning ngindang di Candi Dase karyan Iketut Sandiasa. Cerpen puniki nggih punika silis nunggil cerpen ring buku kumpulan cerpen kupu-kupu ngindang ring Candi Dase. Nggih tiang kawitin manten. Kupu-kupu kuning ngindang di Candi Dase oleh Iketut Sandiasa. Suwe sampun Ketut Yase nentenan angalap ngilang tresnane ngati. Nenten wenten lawat makenying manis di mekane ane ending. Minabang kala kandane tusing mekayu cempaka dewekne tuare guneng. Bin pidan lakar nganten encen tunangane pragat kita dogen petakone pepes. Kalingking lakar nganten tunangan tuare ngelah kita dogen dikenahne. Dikengkene nyebang dikengkene makenyem nyauten petakone entu. Petang tiban sesuka tamat kuliah di Bandung, tusing tayen buin matunangan Ketut Yase. Sani dibi, ipian Ketut Yase soleh minab, ulian sud melukat, tusing ngipi jaruh cari ibi puane. Nanging ia ngipi ngiwasin kupu-kupu kuning ngindang dur telagane ani ening di Candi Dase. Jani bisa tiang lakar ngelah tunangan, kita munyin kenahne Iketut Yase suod man sebutan jomblo abadi. Kengkeng kaden Ketut Yase bisa pesu kenah kita minab ipian nepuk kupu-kupu kuning ranayang buka kita. Dugase dinane entu Ketut Yase maburuh dadi tukang ketik anggo pagenep abulan. Dadi guru ngabdi tuah man 300 tali piah. Ngalih PNS tuara ada lowongan, tusing ada pengangkatan guru. Tingaline ada anak bajang ngabe tugas kuliah lakar ketik. Tusing sekadi biasa, anake bajang ento manis nyujur nagih ketik tugas. Ngejang nomor HP. Yening sampun pragat SMS ke nomor niki. Kenten munyin anake bajang entu ane madan kadek neti. Nyesel ia tusing makenalan. Agat nomor HP-ne ada dini. Ingat ajak ipiane ibi, minabne kupu-kupu kuning entu, lakar ajake ketemuan malu. Kita Ketut Yase makenying. Tumben limane iying ngetik komputer meragatang tugas anake bajang entu. Sujatine tusing ada pelih tugase entu kewale apa ngidang ketemuan. Nyaruang ada tulisan ane tusing ngidang ngemace, lantas Ketut Yase ngajakin kadek neti ketemuan. Nggih, antiang tiang di Candi Dase, tiang kari kuliah. Kita munyin SMS ane ngai ngetuk kenahne Ketut Yase. Galahe lakar ketemuan subeteke. Tumben mekane di kamarne sut-sute kanti kedas. Yen bisa te matakon, bisa matakon makane entu. Nejani tumben misi lawatne Ketut Yase. Paling kapah ia mameke paling ngemekain muane marebangun. Jani
tumben ia makelo mamake lakar ke candi dasa. Ngencolang lantas ke candi dasa, negak luar biasa nyantos anak bajang itu. Madak-madak ia makanya manis kadik kenying kupu-kupu kuning sane bakat ipianga duga seliwat. Dingaha munyin motor mareren. Mare kipekin anak len. Ada nang ping telu ada motor mareren. Anak len ani teke. Beh, buong sumbeman makenalan ngajak cewek. Mereren motor buina cepok, lantas ada anak bajang tusing tegah pisan. Uling joh, kenyamne marawat manis dia tusing sujenan. Mimbuh muane molah. Ngangsan pak anake bajang entu. Ragane ane SMS tiang ngajak ketemuan ge. Nyumunin anake bajang nakonin ketut yase. Nggih, tiang ani ngajak ketemuan, tiang ketut yase. Tiang kadek neti, belikan tukang ketike nike. Nggih, tiang tukang ketike ani tepuk ipuan ge. Lantas, negak pada duan ketut yase ajak kadek neti. Nyaruang ketut yase nakonang tulisane ani saru tulisane. Sujatine subetawange kengken sujatine tulisan entu. Sambil ange masih matakon kangin kau. Pada duan ngeroman kewale paturu saling elekin. Biasa anak si malu ketemu saling matakon uling dije mangkin, ngujang mangkin, keto patakone saling nimbal. Petenge di candi dasa. Makelo tusing ngerasang buka kitu. Lega pesan kenahne ketut yase. Unduki entu nundunin rasa tresna ani mengkap di kenahne. Dot ngerasayang tresna cara film Indiane ani pepes pebaliha. Ulian dot ne ngelah tunangan kanti sesai membalih film India. Malajah dadi anak muani romantis. Kanti apal teken artin judul film Indiane ulian sesaine membalih film India. Uli sekat entu pepesajan ketemuan di candi dasa kadek neti teken ketut yase. Gerak-gak geruk-guk di sisin pasihe. Asal SMS-an kedek-kedek pedidi. Macande di HP ni. Ane ingetange sajan ketut yase tugas SMS petenge nganggon judul film India. Tugas entu film Indiane sedang ngetope di TV. Dek, nenten kuci-kuci hotahe, napi ni kebeli, ada sesuatu di hatimu? Beh, sesuatu napi ni ke? Kaho napi arahe dek, katakan kau mencintaiku. Beh, bisa dogen? Sudah ku katakan aku. Kenten SMS kadek neti nganggon bahasa Indonesia. SMS entu ane ngingetang SMS entu ane ingetange lan ngerasang ia suba matunangan. Guyu-guyu nekedang kala isine seken. Ada 2 bulan liu pajalane ketut yase ajak kadek neti. Dugas ulang tahun ngeranayang ajak ada 2 saget mati lampun ni. Makita niman kadek neti kewala tusing bani. Ingat dugas ngainang tugas kuliah ni, bareng ina nongosin. Taen mengganti baju di kamar ni. Kewala, bantresnane ketut yase, nyaruang pesu apang tusing ningalin kadek neti muka baju. Sujatine, dongdot ningalin kadek, dongdot pesan kenah ne batak nepukin dogen. Anging, makelo-kelo ada rasa ngemelinan. Suwe duga di kamar ni, kala entu,
kadek neti ngejoh. Suba 2 minggu tuara tain mekabar. Tuara tain ingat SMS. Ngujang kaden tusing biasane kadek neti buka kitni. Apa ia tusing anu demen teken tiang? Kito ketut yasa ngenehang. Apa mirip ada pelih teken kadek neti? Patakone ngulgul di hati. Jani beli dot ketemu dek. Beli di candi dasa ngan tiang. Punang buin ketemu beli, telpon dogen tiang. Keto SMS kadek neti. Ngujang kadek tusing tanya ketemuan, bareng-bareng cara ipidan, matunangan. Keto munyin telpon semalu ketut yasa. Iraga tusing matunangan beli, pidan beli ngorahang deman teken tiang. Kaden beli tusing tanya batang, sekan beli tresne ajak tiang. Patakone ane nusuk kenahne ketut yasa. Man apa artin laksanan belini ane liwat tusing je bukti tresne. Apa entu tusing cukup anggon ngantinin munyin tresne. Apa artina beli stata ngidang yening kadek dot nagih timpalin. Tusing ingat tugas SMS. Apa buin? Ingat tugas semalu nyen ane nyumunin ngecupin muan beline. Tumben tiang mesuang isin kenah ane dalam. Tumben muane kadek neti tuara nyidang nedehang ngurudugan kenah hene ketut yasa. Nak loh perlu kepastian beli. Diastun beli melaku kenten ada ane antiang tiang munyin beline. Makelo sajan ulung apang seken iraga matunangan. Buina kenah tiange masih sumang saya. Beli guyu-guyu ngorahang tresnen beli. Tusing tain ngisi nempuh tiang. Keto munyine ane pesu uling bibih kadek neti. Adeng kala nusuk kenahne ketut yasa. Bibih ane stata makannya manis jani masuang munyi nusuk-nusuk. Beli tusing jebani nempuh anak loh ane sekan beli tresnani. Tusing usak anak loh ane sekan lakar gelahang beli. Makelo antianga munyin kadek neti. Ampura beli kito munyine saduri kadek neti ngematiang HP. Cihna ia tusingnya ajak nemuang rasa. Kaling nemuang rasa ajak matepuk nutur tuaranya. Ditu ketut yasa ingat teken ane suba liwat. Marasa agat tain nepukin kadek neti. Merasa agat lakar nemunin tresna. Nanging marasa nyesel dadi anak muani kimut guyu-guyu nekedang tresna. Tusing jelagas ngemalingin dewek kadek neti ipidan. Ketut yasa ingat teken ipiane kupu-kupu kuning ane ngindang di duor kolam candi dasa. Ngindang tuara bakat. Keto masih pejalan tresnane tuara sida bakat banakap kadek neti. Diastun suba tiban-tibanan ketut yasa tuara tain matemu. Ketut yasa nu pepes negak di sisin pasih candi dasa. Dot nepukin kupu-kupu kuning indang. Dot nepukin kenyamne kadek neti. Kenyam ane manis. Nanging ngai pait kenahne. Nanging tuara tain tepukina kadek neti. Ketut yasa sujatine dot nawang. Apa ane ngeranayang kadek neti tuaranya nemuang tresna. Apa kerana tiang cemburu? Apa kerana tiang tusing lagas nepuh padawekan kadek neti? Kadek neti, apa kenu ingat nyumunin iman? Apa kita marasa dadi kupu-kupu kuning ane man ngenyorin ngelantas ngindang di candi dasa? Wantah asapunika cerpen sane
mamurde kupu-kupu ngindang di Candi Dase. Lan sukseme majeng ring semeton sami Sopian Dewi seme Ari Sukarmi sukseme sukseme majeng ring semeton sami sane sampun miyarsayang tiang lan tiang nunas pengampure yening wenten keiwangan tiang rikale nguacen cerpen iki sukseme pisan puputang tiang duaning sampun galah puputang tiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Sukseme.